Gruba statistika pokazuje da od kancera u Srbiji boli 32.000 ljudi, od čega bitku sa ovom bolešću izgubi oko 20.000 ljudi. O kanceru se često misli onda kada je već kasno i zato ovu epizodu posvećujemo prevenciji i jednoj humanitarnoj akciji posvećenoj palijativnoj nezi. Pisci i pesnici Srbije objedinili su svoje najbolje tekstove u zbirku simboličnog naziva Dostojno jest u sklopu humanitarne akcije pomoći obolelima u terminalnoj fazi kancera. U pitanju je saradnja sa organizacijom Bell Hospice, koja se bavi negom terminalno bolesnih onkoloških pacijenata. Usluge Bell Hospice-a potpuno su besplatne, a udruženje se izdržava isključivo od donacija. O svemu ovome razgovaramo sa Vladimirom Manigodom, urednikom izdavačke kuće Kontrast izdavaštvo, koji je pokrenuo ovu humanitarnu akciju sa ciljem podizanja svesti o palijativnoj nezi i prikupljanju sredstava za negu i lečenje obolelih, i Miodragom Bogićevićem, rukovodiocem službe za palijativno zbrinjavanje Bell Hospice-a. Možete li nam reći nešto više o humanitarnoj akciji koja je sprovedena i knjizi Dostojno jest? Knjiga Dostojno jest nastala iz naše želje da se pozabavimo problemom umiranja terminalno bolesnih pacijenata u kućnim uslovima i u tom smislu smo izdali knjigu koja je zapravo zbornik radova 71 autora i autorki, gde je svako od njih izdvojio svoju najbolju pesmu, priču ili odlomak iz svog romana u želji da ne samo sakupimo novac, nego zapravo podignemo glas zbog tako velikog problema o kome se, nažalost, u Srbiji jako malo ili uopšte ne govori. Koliko se ljudi odazvalo? Ja sam čula da je već prikupljeno onako jedna zavidna suma novca, da su ljudi jako lepo odreagovali i da je sama promocija knjige bila lepo posjećena. Pa do sada blizu $500.000 dinara je sakupljeno i to je recimo od kraja septembra do danas i promocija jeste bila posjećena, bila je autora, u tom smislu ćemo i nastaviti i dalje da radimo i da ne samo širimo reč o knjizi, nego zapravo knjiga jeste zapravo samo jedna ideja, jedna želja da se prosto to pitanje nametne u društvenom diskursu. U pitanju su i mladi neafirmisani, ali i afirmisani autori, pa da li možete navesti neka imena? Pa od, da kažem, afirmisanih autora, tu imamo dobitnike Nove nagrade, Ivanu Dimić, Svetislava Basaru, Gorana Petrovića, malo negde srednje generacije autore, kao što su recimo Milenu Marković, Zvonka Karanovića, pesnike Srđana Valjarevića, Lada Arsenijevića, Slavoljuba Stankovića, zaista mnogi, prosto, što naši najcenjeniji pesnici, što prozaisti, ima svega zaista. Celokupna suma od prodaje knjige ide u humanitarne svrhe. Recite mi kako ljudi mogu doći i kupiti knjigu? Knjigu mogu kupiti preko našeg sajta, mogu kupiti preko 50 knjižara u zemlji. I ono što bih samo volila da istaknem jeste da na samoj knjizi, osim autora, je učestvovao između ostalog i Bell Hospice, a takođe su i štamparije Nokači i Europapir donirali celokupan materijal potreban za izradu prvih 1000 primjeraka. Tako da je bila neka, kažem, široka akcija koja jeste da je inicirana s naše strane, ali zapravo veliki broj ljudi u tome učestvovao na različite načine. Dosta ljudi se odazvalo i dosta ljudi je dalo svoje priče, a ja sam čula da je u pripremi i sajt. Možete li nam reći nešto više o tome? Kako je knjiga započela svoj život, stvorilo se veliko interesovanje ljudi i mnogo ljudi nam se obratilo sa svojim ličnim pričama, gde smo mi tek shvatili kolika je veličina problema zapravo i onda smo poželjeli da napravimo mesto gde će svi oni doći i ispričati te svoje priče, što smo shvatili prosto nije lako, ali da će vremenom negde ljudi početi shvatiti da samo ako pričamo o tom problemu, zapravo možemo u jednom trenutku doći do rešenja. I poenta sajta jeste upravo to da se samo uđe, da se napiše svoja priča na adresi dostojnojest.rs.
Centar za palijativno zbrinjavanje Bel Hospice je prva specijalizovana dobrotvorna organizacija u Srbiji koja pruža usluge palijativnog zbrinjavanja od 2004. godine. Palijativno zbrinjavanje, kao termin palijativno ili hospice zbrinjavanje, podrazumeva jednu aktivnu i sveobuhvatnu brigu o pacijentima koji boluju od neke teške, neizlečive ili progresivne bolesti, što ne uključuje samo kontrolu simptoma njihove bolesti, već i simptoma koji su vezani za njihov socijalni status, emotivno stanje i duhovna različita pitanja i dileme. Jedinica zbrinjavanja nije samo pacijent, nego i članovi njihovih porodica, odnosno ljudi iz njihovog okruženja, s obzirom da je jedna teška, pogotovo neizlečiva bolest ne pogađa samog pacijenta, nego i ljude u njegovom okruženju. Princip palijativnog zbrinjavanja jeste da se pacijentima i porodicama pristupa holistički, što znači da je potreban multidisciplinarni tim kako bi se na adekvatan način zbrinjavali pacijenti i članovi njihovih porodica. Kada pričamo o multidisciplinarnom timu, to podrazumeva uključivanje lekara, medicinskih sestara, negovateljica, fizioterapeuta i ostalog medicinskog osoblja koje je neophodno u zavisnosti od različitih situacija na terenu, ali i uključivanje socijalnog radnika, psihologa, duhovnika i obučenih volontera. Kako ljudi koji žele da pomognu mogu da se uključe u vaš rad? Bel Hospice centar 2012. godine ima volonterski servis koji je baziran na 3 stuba. To podrazumeva uključivanje volontera u direktan rad sa pacijentima, što podrazumeva u stvari provođenje vremena sa samim pacijentima, pružanje podrške oko nekih praktičnih stvari i 3. stub je baziran na fundraisingu i svim ostalim poslovima od značaja za jednu humanitarnu organizaciju. Svaki pojedinac koji želi da se na ovaj način uključi može da kontaktira direktno Bel Hospice centar, ali ono što bih želeo da istaknem jeste da su sve naše usluge besplatne. Sve što Bel Hospice radi je besplatno i finansiramo se isključivo putem donacija i različitih humanitarnih akcija koje priređujemo tokom godine. Pojedinci koji možda nemaju dovoljno vremena ili nisu spremni da se uključe direktno u rad sa pacijentima i na taj način pruže podršku, mogu da pomognu i na taj način što će organizovati u svojoj lokalnoj zajednici ili mobilisanjem drugih osoba različite akcije i jedan od dobar primjera jeste akcija koju je Vladimir Manigoda nedavno organizovao za potrebe Bel Hospice centra. Evo sad sam čula da je u pripremi jedan humanitarni bal. Da li možete da nam kažete koje su sve akcije u pripremi u narednom periodu? Ovo je sada već 9. za redom Bel Hospice humanitarni bal. To je najveći, da kažemo, humanitarni događaj koji organizujemo, gde učešće uglavnom uzimaju ljudi iz korporativnog sektora i diplomatskog kora, gde mi pokušavamo kroz jedno prijatno veče da približimo ljudima ono što Bel Hospice radi, a naravno i da sakupimo određena sredstva za rad Bel Hospice centra. Pored humanitarnog bala, tokom godine mi imamo još 4-5 većih događaja sa kojima za sada uspevamo da sakupimo dovoljno sredstava za minimalan rad Bel Hospice centra, a bi iskoristio priliku da apelujem da kako naš tim raste i kako se naše usluge šire, da će u budućnosti biti potrebno još mnogo sredstava. Pretpostavljam da za volontiranje nije neophodno medicinsko znanje, ali verovatno postoji nekakva obuka koja se organizuje kod vas i koju bi volonteri trebalo da prođu. Za volontiranje Bel Hospice centru nije neophodno medicinsko znanje, ali je potrebna obuka koju prolaze svi volonteri, bilo da se uključuju u direktan rad sa pacijentima ili da se angažuju kroz fundraising aktivnosti. Osnovna obuka koju organizujemo predstavlja samo ulaznicu za Bel Hospice centar, prosto da bi i sami volonteri mogli da donesu odluku da li su spremni za volontiranje u jednoj ovakvoj organizaciji, a pre svega volonteri koji se uključuju za rad sa pacijentima, što kroz direktan i neposredan rad sa pacijentima i članovima porodice, što kroz podršku koju dobijaju od osoblja, mogu da steknu zaista jedna specifična životna iskustva. Jedan od faktora uspešnosti lečenja kancera je i rano otkrivanje ove bolesti. Zato je neophodno ukazivati na važnost preventivnih sistematskih pregleda. Doktorka Jasmina Mašović, specijalista ginekologije i akušerstva iz opšte bolnice Aurora, reći će nam nešto više o ovoj temi.
Sistematski ginekološki pregled podrazumeva kolposkopski pregled i tom prilikom se uzima bris za papa test i uzimaju se bakteriološki brisevi ukoliko je to potrebno. Iza toga sledi palpatorni pregled i ultrazvučni ginekološki pregled naravno može biti vaginalnom sondom ili preko stomaka, odnosno abdominalnom. Svakako se preporučuje vaginalnom sondom jer je značajno precizniji. Koliko često treba raditi papa test i šta znači kada je papa test recimo rezultat 3? Kod žene koja je zdrava, sistematski ginekološki pregled preporučuje se jednom godišnje. U sklopu njega radit će se i papa test. Nema potrebe za nekim češćim analizama papa testa, osim ako ne postoji neka problematika. Sad, papa test nije dijagnostika, to je screening i moram naglasiti činjenicu da je to jedan od najboljih screeninga u medicini. Screening je zapravo pregled žena koje nemaju, ili pregled pacijenata koji nemaju nikakvih simptoma u cilju ranog otkrivanja nekih bolesti. U ovom slučaju radi se o otkrivanju maligne bolesti, odnosno karcinoma grlića materice. Šta je taj papa test? Papa test je citološka analiza kojom se uzimaju deskvamisane, odnosno već sljuštene ćelije sa grlića materice i sa spoljašnjeg dela i iz cervikalnog kanala. Pravi se određeni razmaz koji se boji i pod mikroskopom analizira. Postoji 5 kategorija papa testa, od 1 do 5. Prve 2 su uredan nalaz. Treća grupa je ono što najčešće viđamo i to znači da su ćelije atipične, promenjene, uznemirene. Znači, to nije uredan nalaz, ali svakako papa treća grupa ne znači da dotična dama ima karcinom grlića. Kada nađemo papa test 3, tumačimo ga u kontekstu kolposkopskog nalaza i u kontekstu eventualno prisutnih infekcija. Znači, papa 3 zahteva dalju analizu. Ako postoje kolposkopski sumnjivi nalazi, možemo uraditi biopsiju. To je jedna mala intervencija kojom uzimamo uzorak tkiva sa grlića materice i onda imamo definitivnu dijagnozu da li se radi o nekom hroničnom cervicitisu ili o nekim promenama težeg stepena. Da li je biopsija bolna? Koliko traje oporavak? Kako izgleda? Biopsija grlića je dakle jedina metoda kojom se može postaviti dijagnoza karcinoma grlića materice. Sama intervencija traje do 10 minuta. Može se raditi u lokalnoj anesteziji ili u opštoj anesteziji ukoliko je neko ekstremno osetljiv na bol. Moram reći da je grlić vrlo slabo inervisan, tako da u većini slučajeva dovoljna je lokalni anestetik, nešto slično kao kod zubara. Uzme se sa sumnjivih mesta isečak i onda se dalje prema patohistološkom rezultatu donose odluke o daljem lečenju. Nije bolna, oporavak praktično ne postoji, žena nakon intervencije može da se vrati svojim uobičajenim aktivnostima. Ukoliko nalaz nije uredan, kako izgleda dalja procedura lečenja i tok? Ukoliko se biopsijom potvrdi prisustvo premalignih lezija, onda dalji tretman zavisi od težine tih lezija. Te promene su kategorisane kao cinovi: cervikalna intraepitalna neoplazija, CIN 1, CIN 2 i CIN 3 u zavisnosti od težine promene. CIN 1 možemo samo da pratimo. CIN 2 u nekim slučajevima ide na dalje lečenje koje podrazumeva konizaciju, u nekim slučajima se prati. CIN 3 uvek ide na konizaciju. Konizacija je operacija kojom se odstranjuje deo grlića u obliku konusa i u nekim slučajima se konizacijom završi lečenje ukoliko su ivice resekcije čiste, do zdravo, a u nekim slučajevima je potrebno dalje lečenje. Kako izgleda kolposkopski pregled i uopšte sam instrument kolposkop, koje su njegove specifičnosti? Kolposkopski pregled je pregled grlića materice pod uveličanjem.
Izgleda tako kao i žena se namesti u ginekološki položaj, plasira se spekulum, vizualizuje se grlić, zatim se grlić premazuje troprocentnom sirćetnom kiselinom. Na taj način eventualne promene epitela postaju vidljivije, skine se prisutna sluz, posmatra se površina grlića, krvni sudovi koji se tu vide i drugi deo pregleda podrazumeva premazivanje lugolovim rastvorom, to je rastvor joda, takozvana Schillerova proba. Dakle, kolposkopija nije bolna. Veoma je značajna u životu žene zato što kolposkopijom imamo mogućnost da kroz spoljašnji otvor vagine pristupimo unutrašnjem organu. Kakva je uopšte uloga grlića materice u životu žene, u zdravlju žene? Grlić materice je deo, kao što samo ime kaže, deo materice koji se nalazi u vagini i na njemu se nalaze dve vrste epitela, pločasto-slojeviti i cilindrični koji se nalazi u cervikalnom kanalu. Grlić materice je značajno sačuvati, pogotovo kod žena koje nisu rađale, da bi se trudnoća ili više trudnoća bez problema iznele do kraja. Broj novootkrivenih slučajeva u centralnoj Srbiji varira između 800 i 1300 tokom godine, a broj umrlih pacijentkinja od ove bolesti je negde između 300 i 390. Pitali ste me za neki raspon tokom vremena. Najveći broj u zadnjih 15 godina novootkrivenih, odnosno novoobolelih pacijentkinja bio je 2007. godine kada je otkriveno 1309 žena sa karcinomom grlića materice, a godinu dana kasnije, znači 2008. godine, njih 389 je nažalost preminulo od posledica ove bolesti. Najsvežija statistika koju imamo iz 2015. godine je nešto bolja. Imamo 777 novo otkrivenih slučajeva i 311 preminulih žena. Mislim da se polako svest žena diže, da one dolaze na redovne preglede i da se ova bolest otkriva u ranim fazama kada je izlečenje apsolutno moguće. Koji su faktori rizika za nastanak kancera grlića materice i uopšte problema sa grlićem materice? Karcinom grlića materice je jedna od retkih bolesti koje se uzrok zna, a to je infekcija humanim papiloma virusom, odnosno određenim sojevima humanog papiloma virusa. Ovde moram da naglasim da nije dovoljno samo dobiti humani papiloma virus, potrebna je uporna, persistentna infekcija koja traje i ne prolazi da bi došlo do takvih promena na ćelijskom nivou koje će progredirati do nekih premalignih lezija, a zatim kroz neki duži vremenski period i ka malignitetu. Osim ovog uzročnog faktora, tu su i brojni faktori rizika, a to su infekcija drugim seksualno prenosivim bolestima, kao što su hlamidijom, zatim citomegalovirusom, gonokokom. Takođe, pušenje je jedan od važnih faktora rizika u nastanku karcinoma grlića materice, zato što hemijski nusprodukti sagorevanja nikotina se praktično talože u grliću materice i sa druge strane vaskularizacija grlića je lošija kod žena koje puše. Ostali faktori rizika su oralna hormonska kontracepcija, broj trudnoća, odnosno broj porođaja, muški faktor takođe značajan. Poznato je da žene u Siriji, u Izraelu znatno ređe obolevaju od ove bolesti zato što su im partneri cirkumcizirani, dakle obrezani. Kancer debelog creva je drugi najčešći zloćudni tumor od koga obolevaju ljudi u Srbiji. Statistika kaže da od kancera creva godišnje oboli 4000 ljudi. Otkrivanje u ranoj fazi znatno povećava stopu izlečenja.
kako izgledaju preventivni pregledi, koliko često ih treba raditi i na koje simptome treba odreagovati, reći će nam dr. Miljan Ćeranić, specijalista opšte hirurgije iz opšte bolnice Atlas. Simptomi kancera debelog creva su krvave stolice, zatim gubitak telesne težine kada se radi o već uznapredovalom tumoru najvjerovatnije, zatim anemija nepoznatog porekla i na kraju ako ne izdiagnostikujemo na vreme, onda se već imamo tumor koji se pipa kroz trbušni zid, što nije dobar znak. Koji je način da se otkrije, to jest kako izgleda sistematski pregled? To bih podelio na dve grupe. Imamo prvu grupu pacijenata koja nema nikakve simptome, a obzirom na svoje godine i na neku naslednu komponentu sprovodimo takozvani screening. Znači, screening je dijagnostika kod ljudi koji nemaju nikakve simptome. I najjednostavniji screening je takozvani test na okultno krvarenje, koji se sprovodi kod pacijenata, to jest ljudi koji su stariji od 50 godina ili ranije ako u porodici imaju kolorektalni karcinom. Zlatni standard je kada se 2 puta otkrije da je pozitivan test, onda se radi kolonoskopija. I kolonoskopija je nezamenjiva i danas je u, da kažem, gastroenterologiji zlatni standard koji je potrebno obavezno uraditi kod ovih pacijenata. Kod osoba koje ste spomenuli da nemaju nikakvih simptoma, kako vi preporučujete koliko često da idu na preglede uopšte i da li postoje neki faktori rizika kao što je naslednost ili možda konzumiranje često neke hrane koja je štetna, koje prosto savjetujete ljudima da izbjegavaju? Pa, po meni je najveći faktor stres. Zatim, hrana je sve više puna pesticida i nešto što, da kažem, nismo nikako želeli, ali toga je sve više na tržištu. I potrebno je da ljudi nekako osluškuju svoj organizam i ako dolazi do nekih promjena u načinu pražnjenja, to je ova druga grupa pacijenata koja već ima neke probleme i potrebno je naravno odmah da se uradi kolonoskopija. Veoma je opasno da se krv u stolici pripisuje šuljevima, odnosno hemoroidima. To je vrlo često i onda lekari opšte prakse daju neke kreme, masti i tako dalje. Međutim, u pozadini leži u stvari kolorektalni karcinom i veoma je opasno izgubiti vreme baveći se lečenjem hemoroida. Tako da je obaveza da se uradi kolonoskopija, da se ne bi preskočila. Znači, kolonoskopija na kojoj se ništa ne otkrije je najmanja šteta koja postoji. Znači, šteta je da se promaši 1 od 100 kolonoskopija, ako se otkrije neki karcinom, napravili smo onda veliku stvar. Kako izgleda sam pregled kolonoskopija? Koliko traje? Da li je bolan? Pa, kolonoskopija je pregled koji generalno sad zavisi malo i od građe pacijenta, zavisi od njegove anatomije debelog creva, zavisi od spretnosti gastroenterologa. Uglavnom se radi u anesteziji, zato što nije baš najprijatniji pregled. A ako se otkriju rezultati koji nisu baš najbolji, kako izgleda dalji tok lečenja? Dalji tok lečenja, potrebno je da se uzme biopsija tumora, zatim da se uradi najbolja kombinacija je skener abdomena i magnet male karlice, da bi vidjeli koji je stadijum bolesti. Zato što se razlikuje način lečenja i potrebno je da se napravi konzilijum. Ovi pacijenti se uglavnom leče multidisciplinarno. Možete li nam reći nešto više o laparoskopskoj operaciji? Laparoskopski, odnosno minimalno invazivni način lečenja karcinoma debelog creva je zlatni standard u svetu već skoro 10 godina. I on podrazumeva da se uradi operacija kao kod, da kažem, otvorene hirurgije gdje postoji veliki rez. Međutim, sve se to radi unutra i onda se pravi jedan mali rez od jedno 5-6 cm kroz koji se izvuče tumor i onda se spaja crevo unutra. Znači, imamo na kraju izvađen tumor sa, da kažem, adekvatnim onkološkim rezultatom i na rez od 5 cm, 5-6 cm. Tako da je oporavak ovih pacijenata
značajno brži, gubitak krvi jer imamo uvećanje skoro 20 puta i malo je ovaj način lečenja, da kažem, zahtevniji za hirurga, a za pacijenta je mnogo lakši. I sljedeća faza, svet je već otišao dalje, a mi se trudimo da to pratimo, znači to je robotik hirurgija, gde to veoma liči na laparoskopsku hirurgiju, s tim što se umesto ruku asistenata koriste robotske ruke. Tako da onda imamo još precizniju operaciju i što je veoma važno, minimalno krvarenje, minimalnu upotrebu antibiotika, tako da je zaista to i sadašnjost i budućnost. Vladimir Arsenović, direktor Vladine agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, uručio je profesoru Milovanu Bojiću akreditacioni sertifikat koji važi do 2025. godine. Mislimo da je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje na svim nivoima rada, od spremačice do akademika, dao najmaksimalniji mogući doprinos uspešnom poslovanju i radu, a on se najbolje ogleda kroz ono šta je ostalo iza nas, šta se beleži. 7 novih procedura, kakve se nisu izvodile u srpskoj kardiovaskularnoj medicini, danas su odobrene od strane Komisije za nove medicinske tehnologije i postala su sastavni deo asortimana zdravstvenih usluga kod Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. U komparativnom prikazu stanja na listama čekanja mi danas ponosom možemo reći da na vaskularnoj hirurgiji ne postoji lista čekanja i da su svi pacijenti zakazani. Slično je na kardiologiji, nema listu čekanja i svi su pacijenti zakazani. Posle 15 godina ponovo je pokrenut medicinski časopis Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Ove godine odlučili smo da ponovo pokrenemo naš časopis posle 15 godina i da na toj nekoj staroj praksi, inicijativi, naravno osavremenimo ga, napravimo moderni dizajn, moderni prelom i ono što je najvažnije da napravimo svoj časopis za naše pacijente, jer oni su nama najvažniji, da ih upoznamo sa bolnicom u kojoj se leče, da ih upoznamo sa ljudima koji ih leče, da upoznaju naše stručnjake, naše lekare, da se ovdje osjećaju kao kod svoje kuće. Pacijent u fokusu, holistički pristup u lečenju rana, naziv je 4. kongresa za lečenje rana koji je održan 14. 15. decembra u hotelu Hyatt. Ove godine održava se po redu 4. kongres Srpskog udruženja za lečenje rana sa međunarodnim učešćem u Hyattu 14. i 15. decembra, tačno 12 godina od osnivanja našeg udruženja. Inače, Srpsko udruženje za lečenje rana je član i Evropske asocijacije za lečenje rana, tako da sarađujemo sa mnogim kolegama iz regionalnih okolnih država, a iz ostalih država Evrope, pa i van granica Evrope. Ove godine očekujemo učešće do 300 eminentnih stručnjaka iz oblasti lečenja hroničnih rana. Biće prisutno 30 predavača i učestvuje 12 farmaceutskih kompanija koje se bave ovom problematikom. Sam naslov je vrlo interesantan, a to je holistički pristup lečenju rana. Možete li nam ukratko reći o čemu se radi? Sama hronična rana predstavlja svaku ranu koja neobičajno duže zarasta nego što je to predviđeno patofiziološkim mehanizmima. Tako da je logično da je neophodan multidisciplinarni pristup u lečenju ovakvih pacijenata i svaka rana se ne tretira samo na lokalnom nivou, već zbog različitih udruženih oboljenja koji su prisutna pri lečenju hroničnih rana, neophodno je učestvovanje većeg broja specijalnosti iz različitih oblasti medicine, kako iz hirurške grupe medicinskih specijalnosti, tako i iz grupe internih klinika, odnosno interne grupe medicinskih specijalnosti. Ma koliko nam okolnosti ne idu na ruku, uvek je važno da našim postupcima ne rukovodi strah nego ljubav. Tako ćemo najviše pomoći sebi i ljudima koje volimo. Zato pozivam sve naše gledaoce da učine nešto dobro za svoje zdravlje i zdravlje ljudi koje vole.
Bila ova emisija Kaži ja, vidimo se u sledećoj epizodi.